जब समाज यल मंका कथा बाराते गुच्या यागुदु जब समाज यलया बौद्धिक लिसे सांस्कृतिक विभाग अन्तर्गत संस्कृति व संस्कार कवन थुगुच्या यागुख जब समाज यलया भवन भोलदाखा मिसा मस्तेत वंगुमाग 9 गते 12 तगु खस 14 गते पिकागुख लिपाङ्गु इले व्यस्तताया कारण यी मधुगुली छेछे 12 तेत थाकुया भोगुली अभिभावक तेत अपुगेको नीति मंका कथा 12 तेगु चाहिया नबुदका संस्कृति व संस्कार कवया कजिलेसे मंका 12 कजि शर्मिला महर्सना थेतिल छौ परिवार बारे छि फुकिटे रामा जुन भएर फुकिटे बारे गइन मको या भाषा गइन मको छि मा थै छेकुले मा बहुत हमेशा बारे ना वो सब मयु सामान पिट मबिउ म मलबिउ अरे छि जुसा चाहिँ छाटी याना भब्या मदिउ सा जिउ छि ठन मस्ते टय छ ना नके मको छ छि चिको टया त गयना सिटे बजे ना जुन नको जा छे छक्लस न छि थ म चाहिँ लागि थ मेसा छ हा बारे वो बारे या छ भएन छि म त ढुन्टाया दे म चाहिँ लागि छु जिला त्यहाँ चाहिँ एकदम छिपे सोखे चुनु खरा म त 12 टया गए छि प्याखल टाइम मक्क बजे छे 12 तेबले यामागु फुक धार्मिक संस्कार जायाना 12 तेगु व पिकागु च्या जुगु ख बारा पिकागु दिन खुनु औपचारिक ज्याजोयाना 12 चोपी मस्तेत दसी पौन ललागु ख 8 नम्बर सुरभि डंगोल मिया महर्जन गछे श्रीबा 11 नम्बर फियोना महर्जन ज्याजुले जब समाज यलया द्वितीय उपाध्यक्ष लिसे बौद्धिक तथा सांस्कृतिक विभागीय प्रमुख मोहन व्यञ्जनकार लिसे 12 चोपी मस्त व अभिभावक देश थथगु अनुभव तयातीगु ख खला छि नब छे दैबले छि सामूहिक मटे व छे जगा जगा जटे हो कि या बुडी भटिस चाहिँ टाखा छि खो ड्या छ तर बिदिले पुरा वय हुनी कि बिदि के बनु द गए दै बुडी जुल वर हाले छि मनाइ नभए भने खट 12 टे गाठी चाहिँ व्यवहार सिनु लागि ओ 12 टे दुने चाहिँ आउ वर्ष अनुसार चाहिँ ओ छोजु युनि विषयले ओ जीवनी ओ चाहिँ छौ व्यवहार सिनु लागि मतलब विभिन्न पछि वया छ जुलका ओके छिटो ओ वर्षे उइबडी 9 वर्ष ढुंगा उइबडी छौ हिला योपा वइनी ओ योपा यो विषयले व्यवहारिक ज्ञान बिउरे हो 12 तै पनि इले याइबडी खट ओ 12 तै इले छुतु जुइ विषयले छिसन नापा जिना खट ओ 12 कोठा जुना त भले छिसा ससुपे छि टमापी अजिपिन छ सेनिउ जुल उयोपडी छि मिसम चाहिँ अंगै विषयले उयो यौवनी विषयले अले व यामापटी जीवनी पद्धति विषयले अले परिवार व्यवहार यामा विषयले ओ व्यवहारिक ज्ञान बिउ चाहिँ उली छिस याना व्याजो खण्डु तुक्सी नेम मिसा मस्तेत 12 तगु खास पेदन हन्से जब समाज यल सामूहिक 12 तेगु च्या यानवै छुंगुदु जोजर